apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Awag ka lang nga awag, Rachel. Apay ka di aya. Kaanong agpabagyo ka manang Ivy? Apay ko ma. Agpagatang ako maiti agas ko manang. Naibus nga tila ko day di sentro. Sa anak mat amabalin nga agbiyahe iti adayo. Sa anak nga agpabagyo ita, tamad itirik na. Mang tedak iti pagpletem, kan ikang ka iti gungunang manang. Ay nawaw, ikan ka itigong gunam kunana. Intun kon, kurang titid ni. Hello manang, mangmangagnak ka di bay? Wan, mangmangag ka. Ngam awanti kastak nga biyahe, nasakit ti ulo. Kasta aya? Wan, ano samlaangan nga ipawit iti sabali. Okay, sige nga ron manang, katagyaman na ka. Sige, ida po kong ti cellphone, taagi na naakmatan. Ay, unay, siya pailaang ti ibaon na agumatang iti agas na. Abay matakas na titratong iti kabsat mo, Ivy. Una, ta ibaon nakit din nga agpabagyo. Ano sama? Isumot lang awan taramidam ita. Sigurado nga agas na ti pagatang na. Ay nawaw, siya pailaang ti banlugan day di tao. Ay nawaw, abay agas na ti panagsasaom. Kat kabsat mo day jay. Masadutak nga rod nga agbiyahe. No adda ipagatang na, mabalin mo't nga ipawit na latan iti sa balik. Nagado ti mabalin apag ipawitan na dita no kayat na. Unay kan bakit? Amok na tatirikrik na hindi kabsat mo. Ay nalakay maturog aklaangan no awan aramito. Iti anya aga po ngagpabagyo ah. Imbes at tulungan ti kabsat mo. Kastapay lang ti sawang mo. Ipagampay ang masakit ka. Kung saan mo tapod mo. Masapol nga agrasunak ah, tapno di na ipilit ti kayat na. Aguli magkan si ka Diyos. Di nakdisturbon takayat ko ti maturog. Kita apan, noosto dagiti agas sa ginatang ko, Rachel, kaanak-anak. Ay na, agyaman na klaunay, Uncle Fredo. Awan agyaman na, kaanak-anak. Gusto laang tiginatang yu, Uncle. Katagyaman nakmanan ah. Agpakanak ganunan katakan. Sigurado nga urayan na ko ni Ante Bidi patay. Ay, mabit lang, Uncle. Ay ne, anda ka di pa ipagam. Alaan nyo daytoy, Uncle Fredo. Ay ne, ay nawaw, kamuti ba data? Wen, in-order ko kanina na si Mang. Ay saanan kaanakan. Sa anak man na dumawdawat, itigong kunak. Alaan nyo kit din, Uncle. Naimbag laang nga ikapiyo ka ni Auntie Maylin. Di kay madanagan, ta in-order ko daytoy para kada kayo, Uncle. Imawag ka manan? Apay ka di aya? Ay, kwa manang. Amangan ko na no saan ka abisi ita. No sa anak abise? Apay? Agpalaba ako mamanang. Awan mo't ngamin ti daddo maamabalin ko atang danan. Adamat kiti ati washing machine. Saan ka amarigatan, manang? Ah? Ay, kwa. Ala, pasensya ka na. Nga magtarangkaso akmatan. Diyak ka ba ulang taglaba? Ay nawaw. Apay akasta ka, manang. Tunggal agpatulong akin ka kat ibagam amasakit ka. Sakitin nga rod na tao. Tangdanan ka mat, manang. Ay nawaw, nagsasao kasladakkel tititid na tangdan ko. Kurang tupay tiintid na kanyak idi. Nagadulakit di arason mo, Ivy. Ah, apay manan. Tunggal umawag ti kabsat mo. Ibagam amasakit ka nga uray saan mo. Una, tadyak kayat nga ibaba umnakday di a Rachel. Anya laeng mo di tulungam ti kabsat mo. Nalakalaeng taglaba at dati washing machine na. Saan ka marigatan ang mangigalgal? Una, ngam kasanungay no sa nga gasutlaang tiitid na atangdan ko. Ay nawaw, pagyamanam lata.
Jay taduma, tulong mo matenggan ko na. Oh, dilugi akmat no kasta ti Aramida. Among nga adda ti aga sa tumtumaran ti kapsat mo. Amang ano talaga amot nga awan mo ti kwartana. Oh, imposible ah. Dakkel ti unong dayjay lakay. Ita ka sa pulan na titulong mo, tulungam. Iti kasta, tulungan na kan tumad no si katag ka sa pulan. Nagsasao ka dita, kunamlan asino ka. Saan mat asi ka ti mabannog ka? Kasano nagpasugnod ti kapsat mo? No kayat mo, di si kan ti tumulong. Si ka ti mapanaglaba. Nagadulakit din ngay bagbagap. Adda ka kadidita balayo, Auntie Maylin? Wan, addaak dito'y kaanakan. Apay kaday. No awan ti aramidan nyo, agpalabaak kuma, Auntie. Awan mat nga mindad duma apagpatulungak, Auntie. Ay kadun kaanakan. Mabalin latamot. Kanaw ngaglabaak. No bigat kuma, Auntie. Adamot kit ti washing machine nga aramatan nyo. O sige, masapa akto nga ron ang mapanditain ton bigat. Ay na, agyaman naklaunay, Auntie. O sige nga ron, urayon kayo nga urayon inton bigat. Okay, kaanakan. Mangyagak tumod lang itinateng para ked ka. Pasensya kayon ano da kayo ti inawagak, Auntie. Tunggal agpatulong akmat nga miniti kapsat ko kat kanayon nga darikrik-naan na. Mapanak pa'y iti ayan ni Rachel, Fredo lakay. Ay, ti Aramida medjay bakit? Ilabaak ka no ti kaanakan ta. Ay, nawaw. Di ay pi akabsat bagay. Inawagan na ka no, ngam addan samot rikrik naan ni Ivy. At darikrik na ito. Kahit no nalabasa kita istok ni Bebang inirabi. Ang pinpidyo kita kakukumaray. Ay, tiyak amu alakay. Ay, kasya'y ayak yan darikrik na ito. Narigat ti agsasaunod at tumalakay. Ay, talaga laki ide. At na kayo't atulungan di kapsat na. Iso ka na yung ganda, tirason na. Nalpasan kaanakan. Ay na, agyaman naklaunay, Auntie Maylin. Awan anyaman na kaanakan. Ay kat agmerienda kayo pa'y, Auntie. Ay saanun, sa anak mo't amabisain. Agmerienda kayo kit din. Sayang mo't titinimplak a Diyos no saan nyo nga inuman. Ala, agmerienda tangarod adwa. Wen nga min ay wen gayam. Itad kun titangdan nyo ang naglaba, ta ang mga numalipatak. Ah, Anusan nyo pa'y laang daytoy taawan ti kwartak ita, Auntie. ay nasaanun kaanakan. Igatang mo ki iti agas mo. At dapay mo't nabati para iti agas ko, Auntie. Saanan kunakmut. Di kay kadi madanagan, Auntie. Tano umimbaga kat makatrabaho ak, bumawi ak to kada kayo ka ni Uncle Fredo. Kumusta ba tayo ni kaanakan Rachel? Bakit? Kas iti sigud alakay. Ay, sapay lakuma. Taging pagmatay. Un nga rod, nasurok ang makatawanan asaan ang nagtrabaho. Sapay nagningi na ti agas at tumtumaran na. Ay, naimbag kumamot no saan akas jay ti kabsat na. Nakunampay lakay. Narigat amasit gan. Kasadot na ti tumulong iti kapsat na. Di na panunutan nga amangan no dumteng to ti aldaw nga isumit ti agkasapulan. Kay kunada nga raud, what comes around, goes around. Mala, ditan pagsaritaan ti kaanakan talakay. Isupay kit di apagsakitan ti ulo. Naimbag abigat yo, Auntie Maylin. Lumabasak manan. Ay nawaw, si kamot gayam day ta Rachel kaanakan. Sa dino ti papanam. Mapanak ag trabaho, Auntie. Ah, pudnaw? Wen, Auntie. Kabailak manan ti ag trabaho. Ay pagyamanan tayo iti Diyos ta nagsublimot ten ti pigsam kaanakan. Wen nga rod, Auntie. Ag trabaho ak matan tapno makarecover ak. Dakkel mo tinagastos ko iti panagpaagas ko. Makarecover kanto kaanakan. Naimbag man ta nakasubli ka iti sigod a pagtrap-trap akwam. Uray mano atawon asaan ka nagtrabaho. Wen tanasing patibus ko, Auntie.
Malamapan ka nga rudan tapno saan ka amala daw iti trabahom. Agan-anad ka kaanakan. Ay nagasat na taa, ta nakasuple, iti sigod, anakubraan na iti. Wen nga rod lakay. Nasingpet ka no tibus na. Ay gusto tapno makaordong pa din. Naibusabat tan ti savings na. Sigurado day talakay. Nang runa pa'y kad nabayagan asaan ang nagtrabaho. Ay, un gayang bagay. Naranak ni Aipe, iti sentro itay. Kaut, At dati kasarsarita na. anya, Imutang iti 5-6 bakit? nagturad matan nga imutang no kasta lakay. Singsingirin ba't nga hindi kasarsarita na? Noan niya nga ta, tinangigastusan na iti inutang na akwarta. Ginastos da siguro akadagiti kagayom na. Inaldaw mo't ngagvid-video kita. Ay, agsaysayang lang iti kwarta. Ngumnay, di mo laptan dakdakamaten ken Rachel ti may papaniti pa nagvid-video o kiti kabsat na. Tamangan no agsakit tinakam na. Amo naman, bakit? At nakalugaran tayo anang idanon kikwana. Anya, Asino timawag, Ivy? Bakit? ay, saan ang mabalin ang maamuan ti asawak ti may papankadagi ti utang ko? Ta sigurado nga apagan na. Asino day jay kunak? Apay di ka makasungbat. Ah, ay kwa, awan day kay lakay. No awan lang day jay. Apay ang masapul nga umadayo ka. Kan nakabaybayag ka pa asumungbat. Ay nawang, awan day kay kuna lang arudan. Amangan mo't no. Ibaga man lang ang tipudno. Tigayim ko timawag. Sa anak amamati at igayim mo day jay. Addakin ka day tano patyan nakwin no saan. Amangan mo't no datilim-limod mo kanya. Amo ko no anya ti pampanunutem Diyos. Awan lalaki kanya. Si kamot gayam ti lumabas ay fe. Kunaklakit din no asino. Mapanak iti ayan ni Rachel, auntie. Adda nga ta di tabalay na. Ay adda Awan trabaho na ita. Nasaya at mat nga rod no kasta, auntie. Makapagsarita kami adwa. Anya ti kasapulam iti kabsat mo. Wa, umutang ako may ti kwartana. Katapusan idi kalman ka. Sigurado ang nagsweldo day jay. Ha? Kasta ka day? Ni, apay ang kasta ti reaksyon nyo, auntie. Ay, ay, awan mo't kit day. Mala, ipadas mo akasarita ti kabsat mo no adda maipautang na ken ka. Ay nawaw, sigurado day tan, auntie. Ni Rachel pa iti kunayo. Ado ti kwartana day jay. Anya ti ibaga manang. Pautangan na kumapayla ang ading ko. Ay nawaw, pangalaak kumangay iti ipautang ko ken ka manang. Agtrab-trabaho ka, saan ka din? Wen ngam addamot ti utang ko abay bayadak. Amumot anabayag asa anak ang nagtrabaho. Pautangan nakmatan Pangusaram iti kwarta ay manang. Bayadak ti utang ko 5-6, sakbay amaamon nila kay ko. Anya? Bayadak tumaladagos kan ka. Ay pasensya kan ngam una ag abayadan ti utang ko manang. Awan ti may pabulod ko akwarta ken ka. Ay nawaw, narigat ka magayam amaasitgan. Ay nawaw, apay akasta ti panagsasaom kanyak. Kat nusi ka ti nagrigat amasitgan. Idi ka sa pulak ti tulong mo, nagado arason mo. Itaasaan ko ana ited ti kayat mo, agsakit tinakam mo kanyak. Pinabuludan nakakadimo laang ti kapsat mo. Saan, auntie? Narigat amaasitgan na ya Rachel. Tida ibaga na kanyak idi nagsarita kami. Kat adda ka no utang na. Ha? Talaga laang kit di nga imot na ya babae Ay nawaw. Apay akasta ti panagsasaom iti kabsat mo. Pudno matante. Nagrigat amaasitgan na ya Rachel. Saan amabutang numakarma iti kasi nga aramid na? Ay na Ivy, tanangom ti panagsasaom. Karmamot nga ibagbagam dita. Pudno matante. Nudakas ti ugali tayo. Sigurado ang makarma tayo. Itaasaan ka na pagustuhan, nagado asaom. Nalipatam samet nga idi agkasapulan ti kabsat mo. Kat narigat kamot ang maasitgan. Irason mo ang masakit ka.
Uray adda ka ijay video kyan. Sa dino tinagapam, Iti ayan tigayam ko. limabasak itayan ni Jonah itay, kat awan kamot ang nakita kijay. Ay nawaw, ni John na laang aya tigayam ko. Apa na pudot ti ulong? Hay, kas kalamangas asar. Agsalsalod-sudak lang. Nagadulaki din asal sa ludsudam. Saan ama sapul ama amwam amin nga aramida kanya? Agpalakan sa amateng. Agong ungot ka nga awan ti makagapaw. Adda ka no utang ni Manang asaan nga amo nila kay na, auntie. Isumit lagayam nga inturturod na tinakisarita ken ka. Dayta ja ibagbaga ni Uncle Yofredo nga adda ka no kasarsarita na nga agsingsingir iti 5-6 ijay paradaan idi na minsaan. Madanagan day jay, auntie. Numaduktalan nila kay na ti aramidan na, sigurado nga agsubang damanan. Nasakit tinakam na ta saan mo a pinautangan. Ay, wan nga rod Narigat ka amasitgan kun kunanapay kanyak, auntie. Ay una yan ti kabsat mo. Managing bubukod at talaga. Naibagayo pa, auntie. No siyak ti agkasapulan, kasadot na di tumulong. Itaasaan kumot a pinagustuhan, gumura launay kanyak. Bala, di mulatan ikaskaso kanakan. No di na maawatan nga damot baybayatam. Adakan kwa na dayta. Tinapatag kat awan dakes nga aramidom kan kwa na. Agpudno ka man kanyak, Ivy. Ay nawaw, anya ti ipudnukan ka. Pudno ka di tinadamag ko. Adda utang mo iti 5-6. Ha? Ibagam ti pudno kanya. Wan, pudno lang ka basol day di Arishel. Apay apa basulam ti kabsat mo. Wana, tadinak pinautangan. Nunang ted ko maiginapanak iti ayan na. O dinalpas ko man day tanga utang. Nagrigat lang amin ang maasitgan day di babae. Kalukwan? Sikatim mutang ngam ti kabsat mo kit din ti babasulam. Ay basta, basol na. Ingkakit di makipurdiya. Tapno makabayad kay ti utang mo. Awan ti bibiyang ko iti dayta. Tasan ko nga ammo na anya tinangusaram iti kwarta. Anya? Kas na ko na. Sikamot din di makaammo agbayad. Di na kam iramraman iti kabsat mo. No saan da katulungan ni Richelle, choice na matunday ta. Saan ang mabalin apilitam? Nang runa, kat saan mo mat atinulungan iti iso tagkasapulan? Ay, nawaw! Kas agkakapsat, masapul nga agtitinulong kayo. Nang runa pa'y no tiyempo tirigat. Iti kasta kat nalaglagan kan naragragsak tibiyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mirna! Mirna! Sa dinutan mo! Adaak dito'y salas, apay aya. Bigbigatan man akas na ti panagsasaom kanyakon, apay aya. Nang iduli nam iti maron apolok. Diyak manan makita. Kitaom iti drawer Diyak nga ron makita ijay. Ay nawaw, usaram nga min tamatam. Mata ti pagbirok mo, saan kat atangiwat. Diyak nga ron makita. Anya kalakit di mo tan. Una yun ay alari, kastala ka na yunan. Umay ka man pa, tas ikatimang birok. Kasapulak dahi di apolo.
No agsasao ka, kunamlan asino ka. Mabalin mo't akasarita nak anasayaat. Saan akas nga inuungot akanayon? Makapahay blood kan tuman. Tumagder ka dita. Tadyak kaya ti maladaw iti lakad ko. Nangag ko apukpuk kawan na kanila kay mo itay agsapa, Mari Mirna. Kasjay mat akanayon, Mare. Una yan, ti kasta klase ti asawa, Mari. Unget lang nga unget. Naku nampay. Awan ti aldaw asaan nga agungot dayjay. Naimbag ko nam ata maanosam ti kas di klase ti asawa. No siya ti sika, jak lakit di maanosam ti kasta, Mari. Nasingpat laang mat dayjay no at darikrik naan na. Una, tawan mo't sabali ang mga sikasukan ko, anak. Siyak laang tinamnamaan na, Mare. Malagip mo idinagtrangkaso. Apo, nakasingsingpat kanumat kanya. Un nga rod, Mare. Madlaw kumatla ang daytakan. Diyak nga rod maawatan no anya klase ti kapanunutan ti adakan kuana. Nangato ti boses na tunggal ada ibagana kanya. Diyak amo no anya ti kayat na apanaknakan iti kasdi nga aramidin na. Ibagam ata kasarita na kaanasaya at, Mare. Narigat nga pa, no unget nga unget ti kabalay. Anay ko, bakit? Mirna, bakit? Ay nawa, anya manantian anayam di talari. Marigatanak nga umisbo, bakit? Nasakit na umisbo, Anya, Itaray na ko may ospital. anya manantikin-kinan mo aya. Uno, iminom ka manan iti soft drinks. Alamat na bakit, please. Itaray na ko di ospital. Agpalas ka nga rudan Tulungan na bakit. Diyak kabalan tiyag palas. Anya, Please, masyan ka kumakanyak. Talaga ang marigatan ako mismo. Diyak pa'y kaya't di matay bakit. ay una yun, Lari. Kahit kumusta mo ti marikrik nam si Kalare. Ay nawaw, ano tiraramidin niyo dito ospital na nang? Anya kumapay, o may kasarungkaran na. Nakaispuak itayo na nang. Apay, anya man ang tinararamid mo. Apay akim maro ti an-anayam. Iminom kami lang matiti soft drinks na nang. Rinamanaklag. Namukastimot ng tipigto na kanyak. Ay, tangken ulo kan to mga main. Amom amay pari ti soft drinks kan ka. Naimbag ko nam tauray ka na yun mga ungtan ni bakit mo. Kat intaray nakalapta dito'y ospital. Oo na na. Makitam dayta, oray unget ka nga unget ijay palayaw. Kat isakit nakalapta ni bakit mo. Pagyamanam kumamo dayta Katuan mat na lang. Isumot tiraramida. Kasta ti pagbagam kanya. Ngam sabali mat ti istorya dagiti kaarubayo a makakit-kita kan makangkangag kada kaya. Intaray mo kanu magayam nila kay mo ija ospital, Mari Mirna. Wen Mare, intaray ko takim maro ti an-anayan na. Isumat lagayam, Amare. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan, Mare. Isumat lagayam anatal na ti balayo. Awanen mangagmi apukaw. Anya? Pudnumat, Mare. Manunga aldawon anatal na ti aglawlaw me. Kumusta mo ti kasasaad na ija ospital? Tanda ni makarwaran, Mare. Barang agbalbaliw mo Amare. Para makita, Mare. No saan pa nga agbalbaliw? Diyak amon, Mare. Alam na kita oy Mirna. Prutas kan natang matdagita, tatang. Para kan lakay mo tapno agim bagay. Agyaman na tatang. Ibagam ngamin aliklikan na ti arak kan soft drinks. Apay, adadenggen na dayjay aya, tatang. Awan! Isumot lang ti kaasay no agpatangkay. Narigat ang mabagbagaan dayjay a tao, tatang. Kanayon tupay anapudot ti ulo na. Kunam itaa ta adarigrignaan na iso asimingpet manen. Anya, Pudnumat, tatang. Kitaam numaimbagan dayjay. Nalastog tumanen nga agsasao. ay nawaw. Isu siguro mo ti kinatao na Ay nawaw, saan mat akas de dagiti dadakkel na, tatang. Ano samlatan? Addan to siguro pagbaliwan na. Ay, no siyak ti mauma. Talaga apanawak dayjay alari, tatang.
Awan ka di taramidam bakit? Apay ka day. Makain inumak. Anyat ko nam. Makain inumak. Mabalin ka na ayala anak iti danom. Italaang manan asaan kang agung unget amang ibaon kanyak Agawa am atanay makain inumak kun bakit? Agin sisingpet ka man ako na akon. Hindi bakit mo't? Sa anak ana irwam ana singpet ka kanyak. Apay mo't tanakas tati bagbagam bakit? Di nakadi ay ayatan? Wan tano ada rik-rik naem. Nagsingpet ka. Hindi bakit mo't? Ay nawaw, nakaumay kayo mo't nanan. Wala, takayat ka ako mustaan. Nasayatak mo't tananang. Awanan tinasakay. Awanay, Kita tamangan numakisyat ka manun. ninanang mo't. Di mo parigatan ni bakit mo, tapno saan ang maumakan ka. Kan mabalbalain, di mo ungtan na kanayon. Kasaritam itinasayaan. Saan mo't nanang? Di ko nam siguro kadyak ka mo aramidam. Ungat ka kanuma nga ungat. Manungal dawan asa anak anagung ungut nanang. Italang at masakit ka. Anyang amin ti gagarayo aya. Imay kay salang matap no sermonan dak. Di kanyak lang, kat di mo kumaungtan ni bakit mo. Tano masakit ka, kat isong ti mga asikasukan ka. O ato yung ti kamuti nga order mo, Mari Mirna. Agyaman aklaunay mare. Adda manan mailing ta. Wen ada ka din nila kay mo, Mare. Adda mare. Apay ka day. Nagbalbaliw samot tan, Mare. Manmanumatan amang nagmitipukaw na. Ay nawaw. Saan tay asigurado mare. Amangan no agin-agin laeng manen. Tamo na akasapulan da. Dayjay laeng amare. Para makita ano agsubli ti piksana mare. Makita man lupod no ti panagbalbaliw na. Saan matan nga ubing nila kay mo, mare? Saan nga ubing angam sa bali mat ti ugali na dayjay mare. Ayan ti kalugong ka. Kita am iti malikodan ti ridaw. Awan mo't dito. Naa, papanam ngamin aya. Awanan bibiyang mo. Naa, timmangsit ka manen. Irwar mo kay di ti kalugong ko. Wano inlemeng mo. Ay nawaw, pagan anok ko mga ilamangay. Ayan na nga rudan. Apeng awan dito. Adday ta, mayat manen tirik nam iso akasta ka manen. Mangrugi ka man ako nakon. Kalugong lang ti salsalod-sudak. Nagadumot ang ibagbagam. Iti agsaksakit ka, nasingpet ka kanumak kanyak. Ita apimiksa ka manen. Ay na, jak amo laray. Adaak, mirna anak ko. Sumrek kayo nanang. Agyaman naklaunay. Agtimpla kay lata iti kape yu di tano kayat yu di agkape. Wan nakong. Nilaringay. Awan nilari dito'y balay nanang. Ay nawaw. Napanan naman nun. Jak amo nanang, di namot imbaga. Ay una yun day dya tao. Naimbagan manen iso akas jay, agpaliwawang manen. Talagang awan manak nakam day dya tao Agong unget kit di pay itay Na, apay ngay kat binagbagak mo. Sala nasingpet kanyak no adarikrik naan na nanang. Kanayon laangan akas jay. Isubliksan di anak yun nanang. Anya, Laulpit anawan simbang bay kanya. Ay nalari aya, mangbabain ka. Apa ka na? No nabartek ka, iturog mo. Di ka agriyaw-riyaw dita. Tapno saan ang madisturbo ti karuba. Nya ko mati bibiyang nakita karuba ngay. Saan ba't ni sudo ti mang pakpakan kanya? Ipapudot mo mang ganditi ka pa, tagkapiyak man. Anya, Akawam tunay, makakapiyak. busi kalaunay mo't. Wala, sakti lalaki. Sakti lalaki sa pagserbinak. Pamarang laang manunggayam ti kinaimbag nga impakitam kanyak idi masakit ka. Napuyat kan samot, Maritinay. Ay, napuyat tayo nga agkakaaruba, Mare. Apay, Mare. disturbo mo ngamin nila kayo ma. Agriyaw-riyaw mo't idirabi. Pasensyakan, Mare. Naggapuan na day jay, aya.
Jak amo no sa dino ti nag-iinuman da mare. Mayat man ngaminan ti riknana iso aday jay. Rimwar manen ti kinatangsit na. Ay, nalabos mo tanday tanga asawang mare. Talaga amare. Nalay nga agpangmarang day jay. Ngam numa di ti riknana. Apaw, nakasingsingpat. Ikamon iti pagnakman na mare. Marmarwam ti asawa akasta ti galad na. Mirna! Mirna! Anda ka kaday! Addaak dito'y tatang. Sumarag kay lata. Anya ti masapulyo. Lalapasak ni Larry iti store itay. Apay nila kay ko tatang. Arak mo't manan ti sangsangon na ijay. Kat no makatawunan akasta ti aramiden na. Binaybay ako na tanauma akmatan amang bagbagakan kwa na. Kumusta man ti trato na ka? Awan nagbaliwan na tatang. Kas iti sigod. Kanayon nga agung unget. Oo, nainayat ti kasta. Agungot tuman ano agawid. Feeling gusto manen. Ti kayat na kat iso ti pagserbiak. Give antik kumaa, taagasawa kayo mag. Iso ka nung nga ro ti padre di pamilya. Iso nga uray kanayon nga ong tandak. Uray ibabaindak. Masapul ka no a pagserbiak. Mangitasar ka man iti kanag, Mirna. Ay nawaw, inlutok lang nga ro dun. Di mo kabaalan ti aggao aya. Na, agreklamo ka? Man ano nga min aya no agdiritso ka iti kusina. Tas ikamat ti makaamo nga aggao iti kanam. Agda ka nga ro nga asawa ka. Ay, makaumalakit di ti kastyo akanayonan. Naimbag kumamot ano makisarita ka anasaya at kanyak. Saan pa'y nga ro? Nakatangtangsit ka kanumot. Ngam no agsakit ka, apaw. Kas kala natuktukan abisokol. Awaran ti ato asaw. Mangidasar ka kidin iti kanag. Bakit? Bakit? Unay kamatun, Lari. Amo nga agin ina na da tao. Kumaro man ang tiyan anay at bakit? Anay ko, anay. Mapan ka iti ospital itaray mo matibagim. Kadwa anak ko, bakit? Please. Please, italaang manan anangag ko day taa. Alamat na. Kasyan na ka niya. Day tat ipagbrakang ka. Nalaing ka nga agpamarang. Sakala na singpot no adarigrig naam. Makamo ka matan ay tibagim. Awan matan denggam asao. No anya ti amom kat isumat ti ipilit mo. Narang. Ay nawaw, anya ter aramidam dito'y balay si Kalaray. Kimaro man ang tiyan anay at nanang. Anya, Kadwa anak ko may di ospital. ala, arakan soft drinks pa eh. Kasyan na kumaan nanang. Di nakmat ngaminan pagan ano ni bakit ka. Ata na umaday jayan kan ka. Ure asino mat mauma no kastalaan. Unay kan anak ko. Apay ka di tatang. Apay mo takas jay tinaramid mo. Apay di mo intaray ti asawam iji pagagasan. Wen ata feeling bus no daduma. Kanayon laangan nga agung unget. Salaang nasingpot no kas di ama ditirignana. Kasanaw na dadagas ang napasamak ken kwara. Ay natatang nauma akon. Di kalamas siya ni tao. Uray ni Larimot, awan ti kaasi na kanyak. Wen angem saan mo't anasaya at abaybay amday tao. Inaramit ko ti kasjay tapno makaamiris tatang. Tapno maamiris na dagiti bidtot na. Saan mat amabalin ti kasjeng araramiden na kanyak Wen Asano ak ngay mattatang. Mano atawanan nga agan ano sak. Give and take kumamot at agasawa kami nga rod. Kanji pa nagsasao na launay tatang. Jak kayat ti kasjay. Agbalbaliw ka man ngamin, Laray. Awan dakas nga raramitak nanang. Ay nawaw, saan agumura ni bakit mukin ka no ammom ter aramidam? Mangrugi kay manan. Siyak manan di kamali iti imatang yaw. Tapa nagsasaumlaunay kan kuana. Saan aga puta si kati lalaki kat si kati boss ijay balayaw.
Ti lalaki ti rumbang amang idaulo ti pamilya. Saan aya nanang? Wan, ngam sa bali mo, ter aramidam. Kasano sa bali? Una, ta imbes asika ti mangidaulo iti pabilyayo ken mirna tapno awan riray. Saan? Tamadi mo ti pakpakitam. Saan anasaya at ti kastagalat ti asawa? Ngala, wanan nanang. Basol kon. Basol mo at talaga. Iso nga agnakam ka tanay. Naumamatan ni mirnaken ka. Numakarwar ka dito ospital. Agkid daw ka iti pamakawan. Kanagsingsingpet ka. Agdaman, wano awan ti kasapulam ken kuana. Masapul pa'y aya. Amaw ti ko na ni bakit mau. Sa kalaang ka no nasingpet no masakit ka. Di ka mabutang no panawan na ka, ah? Siyempre, mabutungak mat ananang. No kasta nga ro. Aramidom no anya ti may parbang. Ay, nawaw! Iti piyag ti agasawa, adda ko marespeto iti tunggal maysa. Give and take kumaa ka na yun. Saan amabalin asikalaang ti pagserbyanda. Aramidem mo ti pagrebengam kas asawa, tapno naragsak ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Pero wala yung man di sa ako bagdita na. An-anuam ti sako bag unyo kanakaw. Ay nawaw, sa di no kumabay ti tagduma ang papanaknanan, agudong ha, awanan ta bastuta. Adda kwartam aya. At dananang, Nagsweldo ka iti online at trabaho nga ibagbagam kanya. huwag nanang, Manuti kwartam ngay. Amangan nukurang day tatanayuna. ay nawaw, saan nanang, ato ti kwartak kita. Ala, no di mo kayat anayunak, si kangarod ti makamo. Wen, at igatang ko nanang. Agrubwat kangaruden atap no di ka marabyan. Agan-anad ka anak ko. No anya ti umanayan ti budget, isulaeng ti katangam. Naimbag nga aldaw mo, Mari Adela. Kasta makeng ka, Mariwilda. Anya ti gagaram. Kayat kulaeng ti makiistorya ken kamaray. Nabayag mo't idinao di ang nagsarita ta. Sapay adalakad ko ita, Maray. Ah? Ay nawaw, rong timingak mo't gayam maray. Talaga arong timing ka, Maray. Agudungak ita. Si Kangay. Ni unyok tinakitsinda ita maray. Ni Unyaw. Ita man pa'y, Maray. Oray siyak nga rod maray. Mas daawak ta isumutan tinagboluntaryaw. Pagtrab-trabahuan na ngaminan, Maray. Online maray. Jakla sinaludsog no anya ti trabaho na. Basta online ko na namot. Dakkel siguro ti suswildon na, Maray. Siguro maray. Mala, agsagana ka nga ruden no agudong ka. Inton bigat tulaangan nga gistoryata no awan tilakad mo maray. Tulungan nak mananang. Ay nawaw. Agas manday ta ginatang mo anak ko. Inulbeg, napno at abastutay ti makalawas nanang. Sigurado adakkel ti binayada manak ko.
Siyempre inbirok ko nanang. Dakkel samot ti susweldwam iti online at trabaho. Sakto lang, nanang. Nagaduma nga minti inyawid mo anak ka. Italaang akasta. Di wala tanis istoryaan iti sabala tao, nanang. Taapay. Ko narigatan no panunutin da para magkayong, nanang. Aywan mo't kit di may mayatan ti agulima. Wana, narigat no apalan da tayo, nanang. Amangan no sa anak tong agswerte. Nagkapuan nyo, Tata Pasyo? Nagapo ak iti pangkagmay, unyok na ko. Dumagas kayo pa yung iti balay, tagsyat tayo. Ha? Agsyat tayo ko na. At ginatang kong arak, Tata. Pasensya ka nun nyo. Saan amabalin ang makiinumak ita? Kaamagan no kumaro ti an-anayak. Agungot nila nam adila. Ay nawaw, sayang mo, Tata. Karni ti baboy ti pulutan ta ko ma. Enton ba minsan tulaangay? Amo kong, Tata. Ay nawaw, ano ti among? Urayan na, taikan kayo ti may nga buting arak, Tata. Inuman yung tulaangan, ijabalayaw. Nay. Apay ka di, bakit? Ay nawaw, agindi di ang muka pailaang sika, pasyaw. Anya tayong sangpot mo ang nakabutay. Arak day ta, sang ka day? Wan, bakit? Di mo't imbagak kang ka nga isardan mo ti panagin inumaw. Apay ayaan natang kanti ulaw. Kinapudno na. San asak tigi matang iti arak amakit kita? No saan mo ang ginatang, nangalaam nga raw, pinidot mo di tadalan. Ay, saan? Bakit? Intad ni unyok sa arak amakit kita. Ay, di nakman ululbudan. Puno ti bagbagak, bakit? Kaya't nangamin nga agsat kami. Masanak ngay manugot. Taamangan no kumaro ti an-anayag. Kan amangan noong tanda. Salod-sodak ni unyaw. Sige lang. Anya ti aramidag, numapanagnagak nga agululbud ka. Sika batan ti makaamu. Apay aparigatan nagpailaang agpanuno. Kat pudno met ti ibagbaga. Saan ko aginatang ti arak amakit kita? Bakit? Ti anak mo mamit ti pagsaritaan ta, Mariwilda. Apay ti anak ko, Maray. Kasla saan mo't ang maibusan iti kwarta, Maray. Kasanumot ana ibagam day ta, Maray. Tainikan na iti arak nila kay ko idinaminsan. Ay nawaw, inikan na iti arak ni Pasyo ko na, Maray. Wan, Maray. Adda pay laang dito iti arak nga inted na. Ay una yun. Nilakay mo pa'y laang matinikan na. Wan nga raw. Saan kumot ang makasarita iti personal ti anak mau. Ta saan meten nga umay dito yung istorkaw. Ta ijay sentro ti paggatgatangan na kadagiti masapsapol may Maray. Anya nga ta ti trabaho na, Maray. Di namot iba ganuan niya. Saan mo siguro nga illegal niya? Saan mo't siguro, Maray? Adda pa nagtalog ko iti anak ko. Agsarita taman pa'y unyok. Ay no, makaturturog akong nanang. Agtugaw ka, tanapatag ti pagsaritaan ta. Manya da dyan, nanang. Mas daawon dagiti kalukaran tayo. No pangalalaam iti kwartam. Takasla di ka kano maibibusan. Ay nawaw. Apay akas ti katawam. Bayaan nyo itang agpanunod, nanang. Kita agman ti online at trabaho ngay bagbagam. Saan naman bali, nanang? Na, apay asaan amabalin kat inaanak mo. Tama nga numailawan kayo ang mga istorya kadagiti kalugaran tayo. Di maamuandan ti pagkukwarta. Umatunto ti kakompetensya no kas dyan nanang. May pagabigat yaw, nana Adela. May sakilo akarnit baboy man. Sakbay nga itad ko tigat-gatangam. Adaman pa'y kayat ko ang maabuan unyaw. Anya ti kayo ang mamuan, nana. Pudno kaday nga inikam ni tatampasyo iti arak idi napalabas alawas. Una na, apay ka di. Sigurado ka? Unmad, nana. Ininom na ka di? Saan pa'y? Indulin ko ti arak. Ay no, apay nga indulin nyo nga eh. Una,
amumod ni tatam apasyaw. No adda ti arak, saan na nga amo ti ag-control. Ang mga nukumaro ti an-andayon na. Masapul na sa gay sa asyat mo kasta na. Ngayon gayam, at itibad ti karni agat katangat. Awan ti 500 mo di taaya. Awang ngamin ti suklik dito oy. Awan na, buo asa nga ribo ti adda. Kita amanday to oy pasyo lakay. Kwarta mo dito, bakit? Way, ngam kasla piki mo. Peke? Way, kita am ngamin adayang baga. Kita am dagiti tao na. Kasla peke asana. Unay kan pasyaw. Kasla piki asaan mo't nga ibagbagam dita. Isubad bakit? Kasla pudno a kwarta. Ang numingmingam anayimbag. Kat kasla saan gayam? Asino nga ta ti pagdamagak aya. Ni Elve aka na kanta. Amagan numatulungan na ka. Taglaklako mo't na ijay palengke. Ayuwan anya. Mapanak man nga agpaiso iti ayan na. Ang mga nudyak amaw piki gayam ti kwarta nga imbayad day di nga unyok. Sa nga ribo pa imot. Anya ti ibagam anti Adela? Kita manupod no wino piki day ti akwarta kaanakan. Agdwa-dwa ngamin kaanakan. Adamot money detector ko dito anti. Nangalaan nyo ngay iti day ta kwarta. Imbayad ni unyok kanya kaanakan. Sigurado kayo kadi ani unyok tinaggapan day ito ang kwarta anti? Wan, isulaang mati nang ibayad iti buo asa nga ribo itang aldaw. Sige, mudto nga ron takitaan tayo no peke wano saan. Madanaga na ngamin kaanakan. Sa nga ribo pa'y muday ta. Ay nawaw, pudno ti atap yun anti. Peke ti kwarta nga imbayad na kada kayo. Agsilsilaw ngam ne, kitain nyo ti tao na. Ikumparayo iti pudno asa nga ribo. Iso mo lagayam Kasla pudno mo ngamin no kitkitaan. Kasarita yun ni unyok anti, kasukatan na dayta. Dakas ti kastangar aramiden na. Buludan nyo matlaang to'y money detector ko. Tapno makasigurado kayo. Ang mga nupeken to matlaang ti isukat na. Anya ti imbaga ni Elve, bakit? Peke ti kwarta nga imbayad day nga unyok lakay. Ay naw, sa nga ribo pa imot. Day nga rod lakay. Naimbaglaangan ata isulaang tigimatang asa nga ribo ti kwarta na itangal daw. Kasarita ma, ibagam asukatan na ti peke nga imbayan na. Wan lakay. Anya nga ito naka-eko ba ganyawin mo? Money detector. Kasya pulak day taw. Tanay. Agraira man ang dagiti managdakdakas ang mga aramat iti peke a kwarta. Ada ni unyok di tabalayaw, Mariwilda. Adamot maray, apay ka day. Ayat ko kumaama kasarita, Maray. Ay nawaw, apay maray. Anya ti basol ti anak ko kan ka. Peke ti kwarta nga imbayad na kanyak, Maray. Anya, peke ti kwarta na. Wain, Maray. Ay na, naglukon day ya tao. Sa nga ribo pa'y mo ti kwarta na. Taimbaglaangan taisunalaang ti sa nga ribo ti kwarta na iti dayjay nga aldaw. Ay naglukon day ya tao. Day tagayam ti sikreto na, no apay asaan a maibusan iti kwarta. No nangalaan na nga tamot kadagiti peke a kwarta na. Sukatam ti kwarta nga imbayad mo kanyak, unyaw. Kurta kaya mo day tanana. Sikala ang tigimmatang asa nga ribo ti kwarta na, iti dayjay nga aldaw. Isu nga amaw, kasi ka tinaggapuan day ito'y a kwarta. Ay, kwa na. Kita PK, saan ka day? Naggapuan dagiti PK a kwartam, Ay, saan ko kurta day tanana? Amangan no tis-tistingan daklang. Tis-tistingan mo nga ibagbagam. Sukatam day taw, no di mo kayat adumanon iji barangay hall ti kalukwam. Awan pa'y kurta kita nana. Bukas ta nga raw, ilistak pa'y laang. Ikan ka iti makalawas apawayway. Agbayad ako, Nana Adela.
Nasaya at tanalagip mo ti agbayad. At itibayad ko. Di ka pa'y pumampanaw, takitaan ta, no pudno mo lang ti kwartam. Ay no, saan apeke da ita? Ima ni detektor ta, tapno sigurado. Saanin ang masapul na? Kasapulan nga raw, tapno makitam. Kitaan nyo Pudno asang aribo da ita kung naktumag. Oster na, di mon ulitan, tikas ta nga aramid mo. Uy, nana. Makonsensya kami ta, kaasi dagiti tao alukluk-wam. 3 kilo man abangos, LV. Kita agpay ti kwartam aon nyo. Ang mga nupeke kit diti bayad mo kanya. Ay no, api ang kastamo ti pa nagsasaong kanyak. Among nga ado ti tao. Ay sorry na offend ka. Maisubli ka diti surim iti panagtalagda kanyak. Kaya't ko lang ti makasigurado, tanarigat ti agtalag ita apanawon. Saan ko nga intensyon ti mangibabain kan kanya? Naa, Kat erwar mo na ti kwartam takita agpay. saan ako nagumatang? Mangibabayin kamot launay. Saan mat siguro adakas tag sa lutsod? Narigat ti mabiktimaan niya. Makapaon ka hanas kamay. Saan ako to nagumatang kan ka? Saan yung napulos? Uray putem! Kontrabida tayo dyan nga ilbina na. Apay ni Elvey. Matiti pa nagsasaunay tayo. Imbabay naklaunay mo ti palengke. Ay nawaw. Anya ti imbaga na apagpupudutan ti ulom aya. Luag sasaugat kaslapeke ti kwartak. Uray saan mat? Kaya't nala siguro ti makasigurado. Kaya't nalakit di ang maibabay na kisokas dyan. Di mo ita mababalaw no kastadakan ka. Aramid mo mat nga mintikas jay. Aramid mo ti mangluko iti padam a tao. Kaasi mat dagiti tattao alinuklukom unyo. Nagbalbaliw ang muto nanang. Uray nagbalbaliw ka. Saan amabalin apilitom ida nga agtalak manenken ka? Day talaan, timbagam. Unanti, ngam kasta unay ti unget na kanya. Naa, Ipagarup na adakis ti intensyon ko. Uray kayat ko laang mat ti makasiguradong. di mon panunutan day ta. Tinapatag kat saan ka nagpalukaw. Unanti, madilang amin tiriknak takas ti pailaang ti panagsasauna. Guilty lang day jay. Isu akas na ti reaksyon na kaanakan. Ayun gaya man ti utang na ngay kada kayo. Binayadan nan. Wine, nagbayadan. Nasaya at matnukas na ante. Saan ang nagliba? Saan ang makapaglibak day jay no siyak ti kasarsarita na. Ta sa anak nga agsao no sa anak asigurado. Asukar man tatapasyo. May sakilo. Wan tata. At titibayad ko. Unaan kayon. San apeke ti kwartak tata? Ang mga naramidan nyo mat kanyang tikas tinaramid ni Ilbi akana kanyo. Saan mo titi? Nasayad mo nukas tata. Makapasair mo't ngamin tikas dyan. Nasakit nga agpaiso, ngum adamot lang ti basol mo. Amok day tata. Di ka gamin agaramid iti kalukwana. Di mo gundawayan ti padam atao na kong. Saan ko matim nga inulit tata? Rumbang lang nga kasta. Awan tinasaya at apagbanagan ti tao ama ng gundaway. Mabit lang, ta isupot ko ti asukar agad gatangam. Ay, nawaw! Pilian tayo ti husto adalan. Saan tayo agundawayan ti pada tayo a tao. Laglagipan tayo at ti pananggundaway iti pada tayo a tao ket mangipaay iti pakaybabainan. Saan man nga ita ngam kadagiti sumarsarunong aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho
ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya di nadamag ko, tatang? Anya man tinadamag mo aya, Fatima anak ko. Nalugi mat gayam ti restaurant ni Madam Vivian. Ay wag, nalugi agpaisaw. Isu nga adu dagiti kalugaran tayo anawanan iti trabaho. Di mat ijay ti pagtrab-trabahuan ti asawa ti kaaruba tayo. Niroldan ka day? Wen, tatang. Husto ka. May sa niroldan ka dagiti naawanan iti trabaho. Aduman nga rudan ati jobless a kalugaran tayo no kastalaang, tatang. Barang ada mabirukan da pagtrabahuan da. Kasi naman. Hayo na yan. Manayunan manan ti tambay. Saan mo't kidyabasol ni Madam Vivian? Di na mo't siguro nagayatan tinapasama kiti restaurant na. Rumarak pa man Glenda, bakit? Ay nawaw, sa dino ti papanam, awan magtrabaho mi talakay. Naitangarod bakit? Awanan ti pagtrabahwak. Masiksikuran nga gililad lang iti balay. Kat sa dino nga rod ti papanam ngay. Sa dino kumapay ngay. Agsapulak iti pagtrabahwak Ijay, Hindi palengke. adda ayamat hiring ijay. Santay amaamuan no sa anak amapan. Mangan kape nga rod, sakbay amapan ka. Mga anak tulat tanong sumangpetak bakit? Nagkapiak mo't itay. Di mo man ipilit ti kayat mo. No imbagak amangan kapay, agtungpal ka. Di kan agpatangkan, taamangan no anyapay ti mapasamakan ka ijay. Agkape ka lakay. Nagyamanak bakit? Agtumaw ka. Tada ti good news nga ibagakin ka. Anya ti good news mo. At damag langin pagtrabahwak bakit? Sa anak kon nga gistambay. Sa dino mat lakay. Agkargadurak lataan niya palengke. Okay lang kan ka? Okay lang. Trabaho mo tayo dyan. Sa anak mo't anapili no trabaho ti saritaan. Maano sam nga ron? At amat kit di ti kariton, bakit? Sa anak ka marigatan unay. Ijay mo't gayan ti pagtrabahuan da pari edi. Aya? Uwan bakit? Naimpag ko tanaranak ita. Isuda tinang imbaga ano kayat koket ang kargadurak may mayatan day dyan. Yung tagil iladak lang iti balay. Nasapa mo't arimwar nila kay mo, Glenda. Napan iti palengke na nasuping. Ay nawaw, anya ti inaramid na ijay. Awan mo't pwesto yu ijay. Awan ti pwesto mi, ngam ijay ti pagtrab-trabahuan na itanana. May samot tin akargador nila kay ko. Naimbag man ta kinayat na. Wan mat nana, no may papan iti trabaho, kat saan mat anaarte nila kay ko. Kasta ati mayat, doan niya ti adda ay kat iso ti anusan. Di na ngamin kayat dayjay ti agil ilad laang nana. Talaga nagagot nila kay mo. Nakunayo pa'y nana. Iso asaan kami nga agbispisin ta nagagot nila kay ko. At ka di am-am mo na ijay. Naimbag man ta nakabirok adagos ti pagtrabahuan na. Adda nana, kargador matlaang ijay palengke ti may sa akong pare na. Mas daawak man, tatang. Kanayon meten arumrumwar ni Roldan nga asawa ti kaaruba tayo. Wana, tadamot ti trabaho na. No kasta, adda na birukan na napagtrabahuan na? Day pati ko nam. Nagagot day dyan niya. Anya ngay mo ti trabaho na itatatang. Kargador, di palengke. Anyat ko na yung tatang. Kargador, di palengke kunak. Saan ka matatulong ka? No kasta, kargador gayam. Kapakasta tiraksyon mo. Sa bagay na dayjay ti agbalin a kargador. Anya ko ba itano kargador ti trabaho na? Tapno ibagakin ka, nadalos at trabaho na ijay.
Iso adi mo uyawan. Mangidurduron matgayam iti kariton iji palingki ni Roldan akaaruba tayo na nasupeng. Wan, kargador ije palingke. Apay kaday. Awan sa matandad dumapagtrabahuan na isuakas tanana. Ay nawaw. Saan mat adakas no kargador ti trabaho na? Ay na, nakababain nga tanana. Nang runa pa'y numakitkita da kadagiti kalugaran tayo amang idurduron iti kariton iti palingke. Nadalos at trabaho day jay. Tinapatag akat adda panggadan na. Ay na, no siya klamay sa, jak kayat ti trabaho akas jay, nana. Si kalaang dayta. Sa balimot ni Roldan. Saan anaarte day jay no trabaho ti pagsasaritaan. Ahaw? Talaga lang kit di ang anusan na, taawan mo't sa balay apag trabahuan na. Ay na Fatima, pangaasim tadi mo iruruman ti padam a tao, gapulaeng iti trabaho da. Saan anasaya at ti ugali akasta. Adda hiring ijay sentro, Roldan lakay. Apay ko man, no, dati hiring, bakit? Ay nawaw, anya kumapay ngay, agaplay ka Saan na nakasapulan, bakit? Anya, Ang damat hindi trabaho. Apay nga gaplayak pa lang. kontento ka nga Rodan iti trabahong ita? Wen, bakit? Okay lang, ba't mo kargadurak lang? Awan ti parikot dita. Tinapatag kat adda ti trabaho. Okay, adda kan ka dayta. Sikaman gid day. No kahit mo tagtrabaho ijay, mabalin mo't nga agaplay ka, bakit? Saanan lakay? Anong saklatan ti mangisursur iti kumkumpurme? At least, makainanaak no kaano akayat ko. Ay na, una yun. Umabay pa'y laang kanya kat sabali pa'y mo ti payud na. Oh, okay ka lang ka di, Fatima. Ha? Kasla kasarsarita mo ti bagay. Kinapudno na, sika ti parikot, Roldan. Ah, apay ka day. Mabalin ka ding o madayo ka kanya ka? Ha? Medyo sabali nga minti payud mo kat. Ah, gagap-gapok lang kita palengke. Nagtrabaho kami manin. Pasensya ka na. Iti malikudan latan ti pagtugawa. Tapno saan mo't anakababain ken ka. Aywan, nasaysaya at pay. Umabay-abay kan tumat nga may. Ay, siya kunti masiksikuran, tatang. Ah, apay. Ay, hindi pa kasi kuram. Ti payud ni Roldan Anya? Agasem man, imabay kanyak ije paradaan itay. Katay na, sabali ti payud na, tatang. Unay kan. Naglingad siguro Amom mo't akargaturo di palengke. Grabe nga rod, tatang. Nagsakit iti agong. Bupay kasta. Irespeto lang tama ti para matawa. Kasanumat nga irespetom ti kasjay. Santo pa'y anabanglaw. Kargaduro nga ro di palengke. Alangan mo't nga agbangbanglo pa lang. Jack amon, tatang. Tila man ngamin madmadlaw mo. Nagsasaw ka kas kala perfecto. Normal lang mo't tikas daya. Urese ka mo't naglingad ka. Unusan ka kagdigdigos. Sa bali mo't tipayod mo Apay anak kami suot ka nagawid lakay. Naranak nga ron ni Fatima yung paradahan ni tay bakit? Kahit? Di na kaya't nga umabayakin ko na. Ta sa bali ka no tipayod ko. Ay nawaw, imbaga na day takan ka. Uy, bakit? Masakit mo ti kasi pa nagsasaw na kanya. Apay ngamin nga imabay ka kenkwana. Angot lingat kan samot ngamin. Saan mo ta? Nagbalo nakmat iti t-shirt ko. Nagpalasak idinalpas ti trabaho mi. Anya ngay nga rod, no kasta ti panagkita na ken ka, awan maaramidan tayo. Wala. Saan mo ta nasaya ta pabainan na da tao? Bakit? Talaga nga adda tao akas kenkwana lakay. Maawatan tayo latan Saan ko maaday ta ti pagsakitan tinakam mo? Amangan no inton madamdama kat di mo matan kayat ti agtrabaho ijay. Saan mo't kit di bakit? Nasakita anak lang. Agtrabaho aklat ta. Bakit?
10th wedding anniversary tamat gaya man inton Sabado. Roldan lakay. Huwag nga ron bakit? Nagpartak. Anya nga iti plano. Ha? Ag-celebrar ta ko ma. No okay lang kan ka. Agpartita iti baboy. Isupay agastos bakit? Mabalin mo't amanuklatan. At damat urnong talakay. Umnas nga ron di budget ta. Wen lakay. Mano atawan matan ngagtrab-trabaho ta. Agpa-Thanksgiving tamad nga ron dahin. Mabalin la tamat tapno mamaminsan ti gastos. Sige. Agkita ka nga ron, no, dati laklako da ababoy dita. Di ka ba ilang tabayatan bakit? Diyak kayat di makautang kunak manan. Wen lakay. Oray siyak Jak kaya ti makautangan niya. Agparti kami iti baboy inton Sabado na nasupin. Umay kayon to Ay nawaw. Apay ngagparti kayo. Anniversary mi kinilakay ko. Kan Thanksgiving matlaangan anana. Aya. Una na. Di matang kayo pa iti baboy. Italaang mananana. Dakkel siguro timat-mat gadan nila kay mo ije palingke. Sakto na ang matnana, ngam tinapatag kat adalat na. Mano atawan na matan nagtrab-trabaho ijay. Sigurado adakkel matan ti urnong yo. Deserve yo tagpada kayo mat anagagat. Ang party na rultan iti baboy ita. Mapanta, ang tamakipangan. Anyat ko na yo tatang. Niruldan a kargador? Agparte iti baboy? Wan, apay ka rin. Ay nawaw. Ada kwartada aya? Nagtrabaho damat kan bakit na. Kat no kargador lang matiji palengke. Pangalaan da kumangay iti igatang da iti baboy kat no nagngina ti baboy ita. Gaputa kargador lang. Ipagarup mo, adi na kabalan ti gumatang iti baboy. Ay sos, amangan mat no inutang dala ang ti baboy apartyan da tatang. Ay, una yun ti kasta ka panunuta manak ko. Pudno ti ibagbagakan niya, ribo ti baboy ita tatang. Pangalaan da ngay kuma iti ibayad da. Nagapulakit di iti utang da ita tatang. Para mag-atat tao. Ay, nawaw ka. Agparti mat gayam daroldan ka ni Glenda na nasupeg. Wan, wedding anniversary kan Thanksgiving kanaw. Ay nawaw, agin babak nang mat dagita at tao. Anyat ko nang. Agin babak nang dako nak nana. Agin babak nang mat nga ibagbagam dita si Fatima. Kawan mat, kargador lang mat ni Rolda ni J. Palengke. Pangalaan da ngay kuma iti kwarta nga igatang da iti baboy. Gaputa kargador laang awanan karbangan da ngagparti iti babaw. Anya a klase ti kapanunutan da ita, Fatima. Pagpakada akong Glenda, agyamarak manan iti makan. Nalanitan mo't lang ti Sobel. Awan anyaman na tatais ko. Oh, alaan nyo da ito tata. Ano, anya na ita? Karni tata. Tapno maramanan mat ani Fatima. Saan mat ngamin nga imay. Nanganak lang arudan. At dapat ila itik out ko man. Adamat kit di sobra tata. Ay na, agyamarak manan abalasang kao. Isu ang mabinbindisyonan kayo ang agasawa. Talasaya at kayo, iti padayo tao. Karnday, para kang ka. Ay nawang, apay anang iyawid kayo pay laang tatang. Para kanukan ka, ako na ni Glenda. Ay nawaw, talaga para magmut day ta Glenda. Alam kita si Dam. Kukwayon tatang, pagan anok mut day tangay. Yak mawatan mo apa kasta ka. Si kalangarudan ti maikan. Kukwayon kunak lang arudan. Ano di mo kayat di saan lang. Kukwak ano di mo kayat. Naimaski di ka. Kukwayo lang anya kumaitangay. Sa anak matkat nga agbibisin iti karne tatang. Yak amukin ka. Yak amaw no nangalaan mo iti kasta nga ugalim. Saan mo takasta na dinanang mukit? Nalabasan ti panangiruruman da di a Fatima kada talakay. Un nga ron bakit?
Isumot lang ti bagbaga na iti katrabaho kini palengke. Makitam day ta. Uray ijay palingki, di mano ng ti istoryana. Anya nga ron, at karagadurak lang mo't ngamin. Anya kumaita no kargador ka. Iso na ba ti panagkita na kadata, bakit? No kargador ka? Saan amabalin nga agparti iti baboy? Saan amabalin nga agselebrar iti anniversary? Saan amabalin nga agpa-Thanksgiving? Ay, diyak amugan ko na bakit? Aglablabos tingiwat dayjay akaruba. Uray kargador ka at damot kwartata. Saan laang nga isuda? Marana aklaang day ta Fatima. Makangag at talaga kanya. Mabit man laang Fatima. Apay, Glenda? Mabit laang tadda ibagakkan ka. Anya ti ibagam? Anay ko. Apay nga kabil ka ngay? Para day ta iti panang niruruman mo kada kami nga agasawa. Anya? Uray kargador laang ni Roldan nga asawa at damot kwartami. Tapno ibagakkan ka, saan ang nagtaod iti utang ti baboy a pinartimi? Fully paid day jay tapno ammom. Ha? Ha? Kan may saan aga puta kargador nila kay ko kat awanan karbangan mi nga agpa-Thanksgiving kan ag-celebrar iti wedding anniversary mi. Ay, kuha, Glenda. Minsan pa'y nga damang kukan ka. Saan laang aday tati maramanam kanya? Nawata! Ay, nawaw! Di mo idadanas ti padam a tao gapulaang iti trabaho da. Mangup-upisi naman kan saan, rumbang laang nga irespeto tayo ti tunggal maysa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kaduang mamutikanem si Kasurayda. Ay nawaw, apay akas tamanin ti panagsasaom kanyak si Kapakito. Huwan tanakakutkutong kamot nga may. Nukas nga agkuy-kuyog takis sa bali ti panagkita lagi ti tattao kanyak. Anya, Amangan no panunutin da asaan ka apakpakanan. amo mo ti sitwasyon ko lakay. Uray ado pa'y ti kanek sa anak latta alumukmeg. Basta, mangan ka iti ado. Ti kayat ko kit nalukmag ka. Ah, apay ngamin ayang ado ti ririm. Kat sa anak mo't anak kutong unay. Sakto laang mo't ti kastoy akinakutong no para kanya. Huwan para kin ka. Ngam kasano akmot ngay. Saan man asyak ti ibabain mo. Ay, nagadulakit din nga amo. Umayak man nanang. Magtugaw ka. Agkapitayaw. Sige lang nanang. Nagkapi ako ni Jabalay. Anya ngamin ti gagara manakaw. Amangan ko nakno dati amuya apang palukmag. Vitamins ka day. Kumporme nanang. Ipainom ko kumakin di bakit ko. Tapnulo mo ko magmamay. Para kan bakit mo kulam. Una lang. Tapnulo mo ko magmanmay. Sakto laang mo ti kinakutong ni bakit mo. Kaya tigas dyan nanang. Ay, nagadulakit din nga among pakita. Nakababay nga ron. Nukas na agkoy-kuyog kami nanang. Ni manang manlaang ti kasarita. Kasla dinak mo't gam matulungan iti parikot ko nanang. Para kin ka. Ay nawaw, anya day to'y lakay. Na, di mo makita kaya no anya dagita. Vitamins man. Dahito ti tumaram, tapnulo mo kung magkaman man. Ha?
Dahil titinumar ni Manang Belen, iso alimukmag. Amangan mo't no adda ti side effects na daytoy a vitamins. Side effect mo't nga ibagpagam. Kita mo si bibiyag pa ni Manang Belen. Saan mo't ngamin ang mabali na basta ang tumaraklatan? Anya ka lagi dila yung surayda. Kasapulam nga ruday ta ha. Sige, tumaraklatan tapno awan maibagbagang kanya. Ay nawaw, si kakadiday ta, Maray. Unay kan, mare. Lumukluk magkamot. Iso da ito yung ti epekto ti vitamins nga ipatpatumar nila kay kumare. Anya? Kinapudno na, jak kumakayat ngam ipilit namot. Iso pa'y ket di ti pagapaan minudad duma. Saan kamot anak ko unay, Maray? Jak man amukan lakay kumare. Nagado ti riri na. Manmanumat ti asawa akasta. Ay na, no saan ko laeng nga ay ayatan. Ay na, Ano sa mun, Maray? di na laeng labsen ti manguy-uyaw kanyak, mare. Tano mapunwa na, sa anak nga agduado amang panaw kan kuana. Nangyagak iti groceries para kada kayo, tatang. Ay nawaw, adupay mo tinabati anak kau. Tapno at dalat tabas tuyo, ah. Diyak namin sigurado no kaano manen ang makaumaya. Naguray ka, Apay ka di, tatang. lumuklok magkamay. Ha? Epekto ti vitamins atong tumarag, tatang. Nye, Kastoy mo ilaang ti kayat nila kay ko. Kayat na alumukmaga. Tapno saan ka no anakababain. Ti kinakutong kumaangamin ti pagapaan minudad duma, tatang. tinapatig akit saan ka asakiting ako na anak ko. Saan matkit di, tatang? Ngam arami deklatan ati kayat na. Tapno awan maibaga na kanyak nga asawa na. Anyat mako ng pakito. Ito'y, Ay nawa, iti kinalukmag ko ah. Oh, kita saanin nga umanay dagiting medium size akawas ko kanya. ha? Oh, mabalin mo't siguro dayto yan, lakay. Ay, bakit? Oh, plus size aminin abadok ita. Natural. Ibagay mo mo't kami na Alangan mo't nga small tigatangam. Kat plus size ka nga ron. Ni, apay ni akas na di pa nagsasawm. Kasla saan ka mo't anaragsak alimok magdataong. Aglisi ka man kay tita. Ta mga alak iti baso. Naa, Day, insartan mo ti vitamins mo, Maray. uwinin amare. Naimbag man ta saan ka akimutong manan. Kaasi na saan mo't mare. Jeda duma ngamin no isarteng da kat agsublimanan iti sigot ti bagida. Mayat mo't jem patumar nila kay ko. No kayat mo di itad ko kan katinabati tatumarumat. Ay nawaw, saanan, Maray? Di mo kayat tilumok mo kaya, mare. Saanan, Maray? Naragsak matan nila kay ko nga oray no kastuyak laan. Naimbag kan ka ata na singpot nila kay mo, mare. Kan saan ang nariri? Siyempre nalaingak nga agpili, Maray. Di si kan tinalay ngagpili, mare. Agkape kayo pa, nanang. Agyaman naklaw unay, suray ka anak ko. Awan anyaman na, nanang. Nay, dakal magayang tilimukmuk hamnak ko. Wanyarod, nanang. Isumot nga ti kayat nila kay ko. Para kada kayaw. Mangan kayo iti nasusustansya. Tapno mayat ti salunat. Agyaman naklaw unay, nanang. Agtumtumar ka kadipay iti vitamins. Insardeng ko, nanang. Nasaya at madimot lang no sobra. Ay, diyak ngamin maawatan ni Pakitaw. Naririlaw na imot. Kunamlan asino a perfecto. Matuloy ka nga agpasentro ita. Juan, agdigos ka matan ata ang kuyog ta. Kasaritam ti supplier mo, saan ka de? Saan ako na matuloy? Ay nawaw, iti anya agad mo.
At dati napating nga ramida kiti garden. Isungay tantan ko pa ilang ti panagpasintrok. Anya? No siga, matuloy ka lata. Awan mo ti ramida mita. Napatid ti pagsaritaan nyo. Saan ka di? Uy, mabalin mo't ama itantan pa ilang, ta saan mo't nga emergency. Idirit sumlatan no di mo kayat nga agkuyog ta. Ha? Makadlawa ko na. Gaputalimok magak, ibain nakmatan. Ay nawaw. Sana po doon ta? Di mo tupay kayat nga agkuyog ta. Kasla masiksikuran ka. Iso nga amuklatan, pakito. Kumusta nga itilakad mo, Maray? Okay lang, Mare. Sikan sa laang matinagpasentro itay. Wen Mare, siyak laang. Di ko nang kanyak idikalman kat agkuyog kayo kun lakay mo. Kumaa, ngam intantan na matilakad na Mare. Anya? Madlaw mat ngamin adi na kayat nga kuyog kami. Ibain naklakit dito asawak Mare. Ay nawaw. Awan ti amok makagapo tapno ibain na ka, Maray. Adda Mare, ibain nak ngamin limok magak. Kastamat ti kayat na, saan ka day? Hay, jak mo iti asawak Mare. Saan ko ang maawatan ti ugali na? Mangal daw tan lakay, nakaluto akon. Kontrolo man ngamin ti kanam. Anya? Saan anasaya at nga doon ti kanam? Ayun gayam, agsumbada ka no iti plaza inton bigat. Kat, anya ko maita kanya. Mapan ka makisumba awan mo ti trabahom kay. Ay nawaw, aglabaak inton bigat lakay. Itantan mo pa ilang deta pa naglabam. Masapul nga exercise ka, tanay, sobra mo ton deta kinalukmag mo. Anya? Na, anya pa lang aramidam. Di mo't imbagakin ka makisumba ka ita. Agpudno ka man kanyak pakito. Ibain nak ka di. Na, dakes ka di ayat imbagak. Rumbang laeng nga ag-exercise ka, ta nakalukluk magkamot launayin. Saan ka di akas to iti kayat mo? Pinagtumarnak iti vitamins. Itatalimok magak. Kastamatan ti bagam. Na, konsernak laeng ken ka. Hay, di ka maaawatan. Naimbag pa ni... Asino? Asino tinaimbag ni bagbagam? No kayat mo disikan ti mapan makizumba. Bagsayatan mo ti ibagbagak bak. Ay na, pakito aya. Nagadulakit din nga mong. Masurunak iti manugang yun nanang. Ay nawaw, apay ni Surayda. Wala ta, awan mo ti dinggin nasa o. Anya timbagam kan kwa na aya. Binagaklaang mat nga ag-exercise. Ta grabe mo ti kinalukmag na. Isupay lang ti makaungot kanyak. Na, saan ka di akas jay ti kayat mau? Tilumukmag ni bakit mau? Sobra mo tinday dyan, nana. Apay nga main anagado ti rirem, Kahit kulaang mo't apresentable ni bakit ko, tablo may pagpanakil ko mata. Presentable mo't ni bakit mau sipod pa iday. Talaga lang kiday, adi ka makuntintaw. Abay, perfecto kaya. Nay, apay nga agim impake ka. Pumanaw akon pakito. Na, itaan niya agapo a pumanaw ka. Diyak kayat ti ugalyam. Anya, Nariri ka launay. Uray simple lang ang abanag. Nagado aririm. ay nawaw, konsernak laang kang kanya. At dayamat concern na kas na. No agsasao ka, kunamlan perfecto ka. Nagado ti reklamong kanyak. Siyak tupay, agul uli makaklaan. Ha? Uray lupap ti agong mo. Kandakkel ti butsyog mo. Awan tinangag mo kanyak. Ha? Makaamo ka matan itibiyag mo. Makauma mo ti kastang ugalim. No agda parikot, pagsaritaan nyo itinalapat. Hay, jak kayatin tatang. Naririla unay day apakito. Ay naanak ko, simple lang, may tinagapaan nyo kay. Saan simple day jay tatang? Body shaming ti kas jengar aramidan na. Nagsasaw kat kasla perfecto kanumot. Uray saan mo? Inya, Siyak tupay. Nagululi makaklaang nga uray lupap mit ti agong na kandakkel ti butsyog na. when atay ayatim miti tao. Dayta nga rod tatang. Dayta ti di na mapanunot. No kas di kumamit akat agsarming pay sakbay a pagsasawan na kakas jay.
Siguraduan na pa'y a perpekto sakbay nga ibaba na ti kinatao. May ka din ni Kumarim Surayda dito'y balayo. One month, apay ka day. Uwan tasaan mo nga agawi di dya balay. Apay ko mga agawid kat nasakit tinakam na dayjay kang ka. Pagsayatan na mo ti paparamid ko kan kwa nakit. Body shaming ko nam Idi na kutong nagado ti saong. Itaalimukmag isulat ta. Ipatay mo ti kinalukmag na aya. Saan mo't Mulagayam kat. Apay anariri ka ngay. Sakbay nga agreklamo ka. Agsarming ka kumapay. Tauray si kamot. Ado ti pagkurkurangam. Ngam ada ka dinangag mo areklamo na. Awan pa'y makindi. Makitam day ta. Uray lupap ti agong mo, kandakal ti butsyog mo. Saan ang nagreklamo ti kumarek? Ngamen, ay ayatan na ka. Kasde ka kumamat kan kwa na tapno naragsak ti biyag. Kahit kumusta nga'y, nag-awi din ni bakit mau? Saan nga ron nanang? Anya pa'y lang aramidam nga'y. Anyat kahit wasawan nanang? Unay kamutan pakito. Mapan kay di balay daa. Ay worm ni bakit mau? Oho. Saan no ikamat ni tatang na tibunang na? Ang mumut gayam tagbutang. Pagbabawya akong ti kasi pa nagsasaokin ni bakit ko nanang. Nupod man ta pa nagbabawi nga ibagbagam. Mapan kay di balay da. Katinton sumarunaw. Agtanang ka. Saan kumaati kinariklamom tinangnang runa? Uwan nanang. Laglagi pa nga damat pagkurkurangam. Ngamawan tinangag mo kan bakit mau? Narespeto mo't nga minday dyan nanang. Day tati may parbang anak ko. Kas agasawa, irespeto yo titunggal may sa. Ay na, agyaman na klaunay tayo manugot kang agawid ta bakit? Last chance mo day to yan, Pakito. Last chance? Ay, uwan bakit? Di ka mananagan. Agsingsing-put ako na talaga. Rumbang lang Saan akong nagreklamo? Tamang ano panawan nakmanay. Ay wana, maminsan pa'y nga aramidam ti kasyay. Di mo namnamaan ang mapakawan ka pa'y. Talaga apanawan kan. Sorry bakit? Saan na maulit? Saan na kon nga iruruman? Saan na kon nga ibain? Saan bakit? No kaya't mo di agkuyog tangag pasentro intun bigat. Kun kunam laang mananday ta. Saan? Pud mo ti bagbagak bakit? Oraan niya pa'y titsuram. Saan ka nga ibahin? Nagpidutak lang iti kalabas. Iso pasensyakan, bakit? Ay nawaw! Kas agasawa, respetuan nyo kuma titunggal maysa. Normal laang nga ada pagkurangan titunggal maysa. Ngamin, saan tayo mat anayanak a perpekto? Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.